Donostiako erakus lehioen sari banaketarekin. Aurten, 32 izan dira parte hartu duten saltokiak. Beraz, eskerrik asko parte hartu duzuten guztioi. Lehenengo eta behin parte hartzaile guztiei eta ondorengo aurkezpenean ikusiko doguz, pantailan, hortxe ikusiko doguz, parte hartu daben erakus lehioarekin. Hasiko da presentazioa y les voy a decir quiénes son los participantes para que cualquiera de vosotros vayáis pasando por ellos. Vamos pues con los establecimientos. Aholkulariak, abokatuak, Enaita Rupe 3Bea, Botika Aspe, Butroi kalean 6. zenbakian, Distira, Goietako plaza, 2. zenbakian, Beian, Elena Modak, Alkartasuna kalean 7. zenbakian, Espertrobika, Entrobika 8, Farmazia Goltzarri, Lauaxeta Olerkari kalea 12. zenbakian, Gaztebi, Juan, 23 plazan, Gorkas, Butroi 16. zenbakian, Aize liburu denda, Elordu Guaitia, kalean 4. zenbakian, Ibili, Butroi kalean 17. zenbakian, Inmobiliaria Beitia, Errekatxu 8, Integra Gestiona, Aita Elorriaga 11, Iranai, Aita Elorriaga 10. zenbakian, Iris Moda, Plaza Lauaxeta 12. Katxalin Bitxiak, Aita Elorriaga 12. zenbakian, Lekanda Floristas, Lauaxeta Olerkari kalean 12. zenbakian, Marsala Artisautza, Landetxo 1 bajo izquierdan, Mercería Sandra, Aita Elorriaga 14. zenbakian, MJ-etakoak Trobika lauan, Modas Gas Oil neurketa 4. Modas West, Aita Elorriaga 7. zenbakian, Montpellier Estilistas, Landetxo frente al número 7 concretamente, Olga Modak, Itxaropena kalean 13. zenbakian, Papeles Pintados Mungia, Ibai Gane 14. Peton Pet, Elordu Guaitia 6, Pitxiak Bai Ozamiz, Aita Rupe 11. zenbakian, Plisti Plaust, Aita Elorriaga kalean 8. zenbakian, Pukan Kou, Butroi 5. zenbakiarekin, Remit, Lauaxeta Olerkari kalean 1. zenbakiarekin, Sesamo Moda, Aita Elorriaga kalean 18. zenbakiarekin, Bean, Tximeleta, Olalden 7. zenbakiarekin, Urrutia Jolaskirolak, Lauaxeta kalean 16. zenbakian. Behin eskaparateak ikusita, sariak emongo doguz eta horretarako mesedez, urreratu, holtza gainera, sariak emateko.